Bapak Iwan minangka tuan rumah sareng Ibu MC Kedi kanggo Purnama Busana kanggo Mamesin Tabos Tandur kanggo Bos Ijuan Bos Atta sing becak Satru Kedi titip salam kanggo Mami Sopi Bunda Kevin Wong Losari Karang Dempel Nok Tati Junti Bos Dolar seneng ing Singapura kanggo sing pantang ning Lestrini Kang Bumi Kang Bumi Kang Bumi Kang Bumi bagus pandang kaya kaca landep kaya mata dewa lirikan si anak dewa uang 5 pasti kegawa Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bapak Bumi Bapak Bumi Langgawa dan keturunan gebeng pada mendi copot selumah buminya sini ning anak dewa ngagumi kanggo Bapak Bumi ayo diaturi Bapak Bumi Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bapak Bumi Bapak Bumi Bumi Bapak Bumi Kang Yoyo gangguin anak dewa ulah sampai kegoda bosen rindulan kangen Kang Oyo pengen bareng semuren Kang Oyo Kang Bumi Kang Bumi Kang Bumi Kang Bumi Kakang ganteng sejahtera sesambat beli kuat Bapak Atta aton bae ning mata Bos Atta Bos Atta Bos Atta Bos Atta si anak dewa langgawa dan ketuan gebeng pada mendi cokot silumah buminya seni ning anak dewa ngagumi Ayah Delisa 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 gangguin anak dewa Ayah Delisa ulah sampai kegoda Ayah Delisa bosen rindulan kangen Ayah Delisa Ayah Delisa Ayah Delisa pengen sekuren Ayah Delisa Ayah Delisa Ayah Delisa Ayah Delisa datang ganteng sejagat Ayah Ipul Ibu Ipul Mimi Ipul paling sayang Mimi Ipul paling hebat Mimi Ipul bisa bagaimana itu Atta Mimi Ipul Sing si duwe wilayah. anak dewa langgawa dan ketualan gebeng bat Ayah Delisa Ayah Delisa sayang Ayah Delisa paling emang Ayah Delisa Ayah Delisa Bumi Bapak Bumi Bapak Bumi Bapak Bumi
Iya.